Čus. Hi guys, my name is Freezyman and welcome back. I'm not gonna upload the first video because it's been like really creepy. So I'm gonna switch the language, however, whatever. No, not. Dobre, takže, no proste som tu na. Som na prašiaku. Tu je naturálne. Dobre. Hej, za psom. A Baxu pozdrav do videa. Baxu, pozdrav do videa. Mravce! Okej, to je bolo. Peter stratil ponožku. Normálne ju zahodil pri koši, však prečo nie? No, trošku sa mi rozkryl. No a vlastne toto je najlepšie videjko a vlastne prvé videjko na mojom novom channelu, ktorý sa volá Vladko.com. Zopňou? Asi nie. Už si s ním von, Patro. No a takže ideme končiť, takže nejdem robiť copyright tagoga, takže bye guys!